Au talaga chikoy validan no namsara na siya pagkarawin no. Yeah. Sa level na Minavali na Fiji Day. Everywhere you go ko sa red na color blue. Color blue tamata volley. Kila doon to na binavali sa maraw sarangan nito Fiji Day na no Michael. That's 48 years, Babu. Oy, nanumoy 48 days. 48 days. 48 years na? 48 years. October 10, 1970. Michael, sa maraw sa reda sa ranumdo. Kalavata na VTFM. Pala. Na Fiji Day self. Navali mo na suretsia o na may gunti. Navali mo, Michael. Kem do winta ka na doon na awon. Best dress. O di takak mo nung daw sote. O Susana. Sangay, ang ko sa doon na friend sa chiko irango doon na sa dula chiko na sulu irango. Ratu daw dula-dula. Ratu daw dula-dula. Oy. Kenda kilanga marama dula-dula na. But ngo na turangan daw dula-dula. Turangan daw dula-linga. Bimadu. Unabali mo lago may oreda na kuila ni Viti ni sa klatsi ko na matanggali board sa chiko may kimdo na. O chinga kuila wavoki kimdo kailangatan na national anthem. Nabalib, go Fiji, go. Fiji, ever Fiji. Forever mo, First time talaga in the history of the Northern Division, may na national celebration of the Fiji Day in Fiji, sa may lambasa Subrel Paki yesterday. Kaya sa rongon na chiko na do retio na celebration ni Dakay Northern. Na look North policy go to go na chiko friend. Sa chiko kina na President of Fiji, Mr. Conrote, sa chiko kina the Prime Minister and all cabinet ministers. Kurto sa chiko may lambasa na no. Bali. Sa ba na pakabina talaga ko ikobitan do na kuila blue itumba. Bali. Natawle ni ngori. Oy. Nanumsara do na kuila. Sa tani na chiko na matangwa. Ngo sa ngay kuila blue, ngo natawle ni blue. Oy. Nanumsara na kuila. But anyway, still Fiji Day kala. Na right bad kini. First time talaga kurto na the people from the north. Kurto may saraba na military tattoo, Babu. Kurto na military tattoo ikya? Sangay ako na military tattoo kurto sa kita kando na. What's that? Sa kita ka na matambani ni Matay Balu. Kurto sa kita ka na display on the ground. Right. To Dani si Waboki. Sa Dani si sa machi chiko ngay beating of the drum and left, attention! Matanggal ka ba, na? Look north! Na, matanggal ka ba? Dito president, Gwari na na military tattoo. Nanumarungot ko military tattoo. Nanusang nga roto na may nakiamba, roto na nakatattoo, na may labas. Sangay, ang ko na display from the military band. We call it the military tattoo. First time ever for the people of the Northern Division to watch it live in action. Acha, binang. Gora sa girma, roto na military, roto may tattoo tigi ko. Bunabali, roto na may nakiamba, may leita, may tabi na Northern Press Road. Nisa nga may na Fiji Day celebration. Fiji Day may na Subrel Park. Nabali kem do na Sochi may na kemba may sacrifice ta kanum do Fiji Day may kelir to lako kede vakandor to na all the army in the Lambasa. Kaya sa all the army from the Lambasa and the army from the Suba, they make it a joint. Pero to laylay nga narara may kanini nito lebo ni matani nga saw. Senga ida talaga Matay Balo. Lebo sana nito Matay Balo to ngando ikya. Roto le daka na tatu ikya. Lebo sana nga ore ko red and white. Bap. Sa confirm talaga may na date ni nonongole mo nomu Karua. Prince Harry. Sa warakimigan sarap. The Duke and the Duchess of Sussex korosa na lakomay na tuwa Australia, Fiji, Tonga and New Zealand starting 16th October which is next week. Next week sa start na non-road tuwa. Korsa na iyo, bikim do na lewe ni Vanua.
o Duke sa Nawawoki o Sussex sa Nasotavia na public convenience. Warosa na tuwa chikumay Australia, Fiji, Tonga and New Zealand from the 16th of October to Wednesday 31st October. So na non raw na date ni raw sa Lago Chikuivici na 23rd to the 25th of October. Michael, cosa rongo da chikolo to na gande nandi le daka na kani lamba na puno na statue. Yo cosa rongo da chiko del korosa na unveil takando na statue mana na village o lamba mai nandi. I don't know which village. Narewambe kana? Sa chiko ki ando na statue ke lamba anggo sa koko sa mati. Isa ko sa reda rongo da chiko na tamata bala bata sarangana bala koko ana. Sana may unveil taka na statue. Na bonibo Meghan Markle. Ay? Na bonibo Meghan Markle. Sakay koko sana may unveil taka na plug ngori o Prince Harry. Oh, acha. Gona iba kana numi kay talayasi lamba. Ndo na tangani kay Vici koko sa lewana na SAS ami. Gay samati. Binabali. Usaba o Prince Meghan Markle, Princess Meghan Markle. Mamaita ka ba na matengali ka? When they come, I will go and see them. Mikele. That's my promise to them. You can get very close. You can touch them, babu. What is that? I also touch the kochi. I also kirosa luluchi. Lulu what again? Oh, Prince Harry. But kay Meghan. Maybe, sa lulu maybe. Arredo nga na ba mo ko sinkla. You're gonna be very, very lucky, Babu, if you meet them personally, touch them. Because everywhere will be security guard everywhere. Kito reda nga na, orto pasiva ko na. Kento reda nga, korto lako chika ng sala, korto, they wave like this, kento wave back. But touching them, very hard, Babu. Ronnie Fly kiss. Ronnie Fly kiss. Yeah, ko sa Ronnie Fly kiss everything. Bemigan, mesini be Prince Harry. Acha ko bat ni Michael binabale po sa be na tamata ke sa lestali buli lestali nakataka ni kuwa magin do nakaung kay rena na lasa sarang apya. May na military na orto na zaka matimalu. Orto left right ko na matanggali ka bang orto colors, troop of colors. Kila na orto zaka bajiko. Uchinga ngay zaka orto na 21 gun salute na ruwa sa kabulo nanda ruwa sa kabulo kandua na gun salute ngalu kira na tamatang ngay kadambote na kango. This is from Vonolive may super elpak kutsi kira na machi kira ngay kadambote na kango bad ni kira sarang aruto na crowd may super elpak go kito kilachu go ni ke dona kila nangon ni Diwali kito lakol dona vale ni kazambote dona pataka kito kinda laga oye ochinga ochi doa nga ochiko kito sa ready saranga go iyo we matanggali pataka na lokumay go may kilis matani ngono me oreda me ortona may lambasa ito na ira na kay Manuel ni 20 ni ruasa nga vulkan dua na rusa nga bulukan doon na kadambote ni rato kinda na talaga rusa nga bulukan doon nangono kadambote kina na nakay rato kinda na talaga that many time oy sa kadambote sa mo may namatay ni kadambote kan ka ocho rato kinda na latunga ba mo so natamatan laso chugay kakla oy sa 21 gun salute korto talaga may bonole busa kinda talaga 21. Claro to kinda talaga 21. Claro to bu nagkila bu kinda ba na matay sa kan karua. Ko siya 21 times sa gun salute lako. Roto kinda talaga 21 times talaga. Ko sa kalam sarangan nungun rendre. Minabale bu bakay kalambot talaga nungun rendre. Na babu the meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?